Gimi kita ulong sitamen ni itu teknologi aja. Grade 1 lapan grade 2 asakuri mata dah kami orang autonomous council secretary dalam. Like post secretary pencen lah, under secretary, deputy secretary, assistant secretary, joint secretary. Lapan grade 2 ada. State mata state dispute pensi ala ni cuma salary PG pusi kita orang kalau sila so alam pun tak ni tum song don pen ke minggu cepat lang lo. Lapan ke so pun tak bagi ni tum asom ti pen lapan ke cedon dun theke. Athe Kabiang Autonomous Council pining pen 70 years lagi playing tang ke damtang pen penang aningkan pen kapega political party tu sedang penang cari pon. Kalau saya cari pen sedang langsung nak sungang be pinang non itum tekdam non aki hai tulira non hans tame anutina chidila kam claim piglo pene ke claim ke dam sedang be piglo anutina churu. La penil tu nak kimi ading ke churu poni sedang non ason alang ni cari pon. Government ang jadi alang itu state sarkar pan hansi kahodai puluh tela kenil itu apusan fast grade pen grade 2 ke ilitum karbingong otonomi power mate karbingong kalsinon ke lain ani jadi state sarkar pen jadi langsung pen latuman jadi adroma salary tibom puluh te la ke ilitum ajakom council bang ke state sarkar hansi kahodai atenglo langsung puluh te ilitum ke da ke kami orang autonomous council kalau kata development council nak pulasan puluh tiga. Ini tu aja kongsi kau dah lokat tengko. Nasi langsung aku thak ni tu song buat pergi lagi pinram lo lapan. Langsung aku thak ni tu cedon si teke. Apa alam ni tu langsung ke klaim angke lagi ni tu song buat pen setami non dah kali lo mungkin lain ani setami langsung nak tengko jadi song nak kau ini tu. Lagi pun pun ini tu kau itu teke lawan ke. Lapan ke non langkap sedang ini tu mondol ufitong sebagai iaru kono setelgano eso kono lahai setami sopo de state sokara di den sedang kono ke kulo de kono ke bae ini setami kasung katura pigi ape dagwan ke bo langsung pen ke kisana pos kali do kulo de la kota pon de advertisement da krangi pada pen plan kulo de ilitung ke itu amu de kisi jogi ya fiala lo bang ke citu mangsi pena kone official ke tigana lu dun fola se ilitung ke autonomous council ke or ke bang kali lo apirang nang jumpa mana sih itu ngomong hasil ni lihat orang ada di tempat selama tekniknya ada foto itu. Pen di tumon ka cara bangke ason asap aku nangir chat jakong nang pabok chat nang bang state government tu bidilang do pen la pen dak council ka cari bom tu malang itu ke plan play ke thek hala bangso kaci ni jok pen asla pala sap lu nangir chat non da jakong ma penang jakong ba nang kibir mane nang abe det ason non thek lo non kapadu sila bang do nang council ka cari bom council of Kedom hala masuk administration hala masuk ke claim dia tu panata hala masuk 200 back an social ada grade 1 dan grade 2 ada assign kia tu ke claim tu da alam itu mata state government osi ada employee alam sim encodar alam itu man alam tu hala si convert means state non council autonomous council ke claim bom sakuri ke claim bom autonomous council akhi ada Pusitum punang kok pala masuk bank karo ini itu ada secretary under secretary joint secretary cenglok dak aku ke kedo ana tuke non alang itu han si state council akan ka pen mane council man langle si state government des lang lo pole ala dak secretary tu ma grade 1 grade 2 ko matla mo ka obviously la ke state sector mo di pusitum hobnang kok po asida se metten man ke non council ka tari bom toni tum ki pugam tum autonomous council po meaning gupi lo ke jongsi la dak kacari bom atum jongsi nang tum jongsi autonomous council po meaning kini lang pulutan la anan kan alang tum hoy ong kidum ko bipor nona bang solong itum langdam kan ki pudang kan tum ke alang itum nitum birtalong arjunong lo o la dak la grade 1 dan grade 2 atum han salary ki pipan la bang so bainong ki pipan man atang ka se beda dok selang itum bu aning kan man revenue tang ka across la dak bang kolong dak grade 1 grade 2 post ke claim bom atum dok ningkan silong ko across lo tang ka kenang ko alang tum tang ka ki pipan ke non thang ba be asip tin pipan OSD ki krai kupilo kenang so gelo ke board chairman anutina driver kibi anutina bang bukan pas jui pre kupilo dak kenang so pilo latum pen hal tum dak board chairman asitin ba OSD ane parman alex na aka kamai hal tum han kibi bate ladak grade 1 dan grade 2 tum salary man piuni malang litum administrative charges aning kan dak ko ane cross tang ka dak tang kado forest department ko ane cross tang ka dak revenue do goods and tax man dak ko ane cross and revenue tang kado hydraulic electric project man bulan kapre ka la pusona department atang kado revenue tang ado hal so tang ko na do claim kende ko na do paludiat kende
ningkan selong ko ane krol song se tangko da laso tangko kono da palu de kelang itum not la bangso bang paru ni bera ta tum ha tangkap yun e penal tum state government la ta je hodai ko ki lasi la bangso jasement pet ke lake kacepa ludu na tawar la bangso si claim that pune monon fit ke lake karbiang no termas council ja ko la kurung lang chakni por ke thang nat da la ka bedeti lasi la solong man ke ladak la ini tum komane song komane la puson ke claim poli ladak man ke nili tum ham pha son hin me ke lake thang nat patun ka che kroi na be la pen la bangso dong si claim that lo pude so dak man me ka che song man ke pado konan kokti la pen tum kroi kre la pen la bangso karbiang no termas council la komane jung akhia ta kali lagi Karbiang lo makia tar, karbiang lo kita itu rules and sonsing tu na jesong piko ane cepat duk pensi ilong tu karbi purki mula la masono piniran itu kan batu da cini. Lasi la bangso lagi komane apo ki, komane jungjung ki kali la bangso ki kali karbiang lo marara ki, lasi la bangso jak karbiang lo ngajak kong kapa bobji pulo mage la da thangna itu Cedon nute, kroijun dekte, labang solo mange non kupiman income toxic cap nane plengtang koson si bang homa hala soting si bang nai non keto tang ana ja kongda la koson si bom chiru bom si tum teklong si hala bang solo mange tum pin rem lo la si la doan non long le plang ja kong pe jo hala mange tum karbing long termas council long si al bu thonan chiru tunai la si hala doan non Jakong kapaciru kali, kita tang anja kong pro jawan punan po bang sing tunggang kita bang kacari bom tim karbon langsung nili tum puang tum. Lasi nili men jasement pen bangke la hello la bangso post encouragement la bangso ke claim ke la bangso nongke jasement pen nili men gene ham thangson ke kroi kre la pen monon pita la tapai tum ningjet thibdi jesong thibdi arjak thibdi. Ke damtang medical college long appointment haja. Jadi tamanai puno je ladang so medical college long ke ili tua muni si maximum long itu. Non teglong le state government tum chpari deng pen ili tum la medical college long bangkon si ili tum inglong so tum se taga goreng awar selong dum lagi nali tum kadu ka beda chini lo non joy pen sitamen medical college long thola kan mesang to bom lo non emane every month every week ta ke join up teng ke do nang nago la se itu la ta lang nei la se la son ta khali pote tum Karbiang Thomas Council egre me bigret han jodi la khoda pa salary pilo fula dekao aja kongge ili tum Gati fancy, school fancy aja kong ipia tenglo lapen ke. Daka langkah me education na primary education sa inherent subject lo ili tumla kapang edulo. Non ke mane pension nai ko pele alam pensi gati fan hodai koglo school fan. Non lang ke apos khali do piglo vacant post do piglo sitame dak ili tum Karbiang Thomas Council tamai lo ata so apos fill up do nai do ja kong ke bakha pide do. Nasi laso tak kasi nilit tumang ke songkan berkacun ningri pada aling ala CM sar akhirnya pada kacun ningri bang ke laso aku tahu ke alang litum sedame chen renai lagi apa kosong sih itu laso tinggi do lihat nanti jun pini sampai kimilong teklong dapen nithong nipi akang kami adulong opi opado nili mata sabsu laso bang sabsu concern do je bang haru ini So say mane je grade 1 grade 2 lata grade 1 grade 2 si state government aphan baino ki dia aphan mane tuning ri uraso non ni sampai ki bingong teklong no labang nili pinaan munthi parsiglo je lahaya jong si grade 1 grade 2 jong apos jong si mane Assam sarkar phan jodai thu to de lake definitely lake just Karbiang Thomas Council is a namesake I think lake namesake chalo athe grade 1 grade 2 blote athak ben aja tha tum sinang control ko lapen mo laktum nyong si retirement tam lo blote blak musi aja te advertisement chi kon ko athe iktun thengamong loke je penang an step pen mane penana sakuri same sob bangsi ili mithang ani ili hana palu dedi athe advertisement pakang ko dak ngil bhaini mane ame ke pulia tumong ko laben babaki ke 90% ke bangso si long labiti Lasi langit niltum pui ku bang laloi je konsil dotang ko konan kan peni kacari dak konsil establishment modern 70 years dulu anu konsul peni same thang problem awe la penon Karbiang Thomas konsil tum same apang pen ko ani claim ke dam ke milok same tum choro dum la pen aho ora pidung lo la pen last eviction ko highway same tum me thang spot dum sil tum on an ke boli dum lo claim par tame non juntula Bangkaro hini suse apa inong ke state government kan kacodai bu bangke la bangke ni bangke hino posibui apa ninduglo je Karbiang Thomas Council tum revenue cekali gune deloma Karbiang long natural resources do bangko pan intelligence tum ko survey research kira tum more than 500 crore per year long an revenue kare kun 500 crore tame la bang asap suwe la grade 1 grade 2
asa pro sakuri pen thang si tum council pen chipin e pro tela ke thang ta le vedalo na sini tum dak song do an nang la bangi je khon ne the la pen la support bangi karbiangon autonomous council tum same jingwai pame ka pen ili tum pen la pen jingwai pame ka si aja tak le nang la bang athe tum adai do dake we are the concerned citizen of Karbiangon and the Karbi community as well la si tum la bangi tidong ne the la bangi Karbiangon autonomous council tum same la bangi nang jingwai pen kosong si kimi jima la bangi alang itu nang jingwai pen nang ji na sini yang